Koliko dugo posećujete Atomsku banju Gornja Trepča i zbog kojih problema ste ovdje? Mi dolazimo iz Zemuna. Da. 3. godina kako dolazimo u Trepču. Pa sad da li ima nekog pomaka, mi uglavnom možda malo verovatno da imaju te vode, tako da nadam se da imaju i dalje da dođemo. Možda na jesen opet još jednom. Pa onda ćemo da imamo školu da upišemo. Nismo upisali prošle godine radi hipobarične komore. To je kiseonik tamo na Maskicu. Dobro, vi dolazite u banju zbog devojčice koja je stara 8 godina i kod nje je dijagnostikovana tako cerebralna paraliza. Tako je rođena na porođaju, vjerojatno povrijedili glavicu. Pošte smo porađali, nisu carski rez, žena 43 godine. Znači, da su radili carski rez, bilo bi to sve kako treba, pošto je plodova voda bila na inteligentni, kaže lekarka, čuvajte, bit će devojčica, sve su znali na plodove vode. Međutim, tako se desilo pre vremena, a pre 3 dana, odnosno 8.5.2001. godine, na ultrazvuku, sve u redu. Međutim, 11. stvarno 10. u noć je pozivilo, ja odvezao u Višegradsku i porađala se normalno, nisu došli odmah, kako to ide, noć je. I onda se izvlačili i povredili se. Tako to. Pa greškom lekara, sigurno, čim je bila plodova voda dobra i ultrazvuk da je bio dobar pre 3 dana pre porođaja. Što je to? Da li ste intervenisali, da li ste se žalili nekako? Pa nismo se žalili. Ja vidim, posle u Sokobanjskoj 3 meseca starosti na vežbice, do danas danje. Vi ste inače 25 godina čekali devojčicu. Da, 25 godina. Tako se to desilo. Ali opet nadamo se, bili smo i kod Rusa, bila je stvarno žena u Tuli sa njom, pre 4 godine, a pre 2 godine smo bili u Paraćinu. Pre 4 godine više je bilo pomaka, spustila je stopala dole da može da kad hoda, kad uz našu pomoć, onda ide stopala celina, pre je gazda na prst. A ovamo, što smo išli u Paraćinu, odnosno u Ćupriju, tu je, nisam zadovoljan mnogo, mada je to... To sve bilo lečenje zvaničnom ili alternativnom medicinom, neki pokušaj? Da, to je pokušaj, jer nismo mi jedini, to mnogi, mada je to 2.000 evra, sad je i 3. Tako da su... Cena je skoro ista i kad je žena išla za Rusiju sa njom, a i u Paraćinu. Skoro isto. Koje su to metode koje su pokušavane tim terapijama? 21 tačka, to se ne poznaje nigde, oni su bockali, znam. I tako brzo su završili, to ne možeš popiti kafu u kafani, mi došli, gotovo, sve završeno. Brzo to kod njih ide. Koliko tih terapija? Kako terapija? Koliko dnevno ste prešli na te terapije? Ne, to samo je sve nalaze, da, jednom, da, i gotovo. Onda ne smiješ 15 dana na nogice da stavljaš, da se odupira noga, 15 dana ne smiješ ništa, posle toga smiješ i onda normalno vežbice i nastavljaš i tako. Jel hoćeš da nam kažeš kako se zoveš, lepotice? Boje. Jače bilo. Bojana. A kako se prezivaš? Katja. Katanić, Bojana. A koliko imaš godina, Bojana? 8 godina. Jel ti se dopada ovde u banji? Jel ima neka drugarica, drugar sa kojim si se upoznala, Bojana? Jel hoćeš da nam kažeš? Nemoj da se stidiš. Kaži, kako se... Pa kako je drugar ovamo, kako se zove? Što su bili sinoć. Kako njemu ime? Mlađo. Mlađa, znači upoznala si nekog drugara Mlađa. Pa i Anđela. I Danica. I ne. Pa da.